ya reka nongere mwikaze gukurikirana Obitime News umunsi ku wundi waba uri muri Republika Demokarasi ya Congo. Ndagusuje cyane abantu bari Kinshasa mubeze mute, abantu kabisa bari mu burasazwa bwa Congo, ibintu bimeze neza, ibintu ni fresh. Reka nsuza abantu bari mu mujyi wa Kigali mubeze mute. Kano kanya tumenya makuru atubwira yuko abasirikare batandukanye ba M23 basanze Frdc. Ntago wabyumvisha ariko abasirikare batandukanye ba M23 basanze igisirikare cya Frdc. Ibintu bimeze bite, ibintu bihagaze gute? Kuki bana basirikare barimo kuva muri uyu mutwe ukomeye cyane, umutwe tuzi ko kabisa ari umutwe wigize akarakajye bagasanga igisirikare cy'igihugu cya Congo Frdc. Murabizi yuko ejo twabwiye yuko abasirikare bagere kuri 204 ba M23 basanze igisirikare cya Frdc mu mezi birashize. Ariko tumenya amakuru atubwira yuko hari abandi basirikare 10 mu gitondo babyutse bajoininga kino gisirikare cya Frdc. Reka mbaze bashyiremo ifoto ibereka abasirikare bajoininze Frdc ejo, hanyuma ubundi dukomeze. Aha, murabona iyi foto irimo irabereka abasirikare bahagaze bambaye, harimo bambaye civile, hari n'abatambaye civile, ariko murabona yuko harimo n'abasirikare bafite za matira. Murimo kubabona kabisa aba n'abasirikare ba M23 ngo bavuye muri M23 bakajoininga igisirikare cya Frdc. Ibintu bidasanzwe, ibintu utashobora kwizera, ibintu utashobora kabisa kwemera, ariko niko byagenze. Reka mbahereke indi foto. Yego, murimo kubona iyi foto nanone irimo iragaragaza abasirikare burira indege bava muri M23 basanga igisirikare cya Frdc. Amakuru mfite nuko ngo igisirikare cya Frdc cyabakire neza gose ngo nta n'ikibazo kinarimo. Niye mpamvu irimo natuma abantu basirikare ba M23 bava muri M23 bagasanga Frdc. Murabizi yuko ejo nababwiye yuko Amerika yatanze itegeko yuko ngo umutwe wose uri muri Congo yari yahaye itegeko Kisekedi. Irabimubwira ati Kisekedi, umutwe wose uri muri Congo rwanya umutwe wose urimo urakurwanya. Kandi buriya nimba Amerika ivuze iti we Kisekedi rwanya umutwe wose urimo kurwanya, ntago Amerika yajya kuvuga ibyo bintu ivuga ku busa. Byanga byakunda hari intwaro bahereza Congo. Murabizi yuko minsi yashize hari amakugeza acicikana avuga yuko ngo Amerika irimo iranuganuga kara gace ka Rubaya gakungaye ku mabuye y'agaciro. None Amerika yagize gutya ibwira Kisekedi ati wowe rwanya imitwe yose irimo irakurwanya. Ibi ngibi byarabaye, murabize ejo bundi twabivuzeho. None hari abasirikare ba M23 bavuye muri M23 barimo kujoininga Frdc ku ngufu. Ntabwo babasha kubyiyumvisha. Uri kumva? Ntabwo babasha kubyiyumvisha. Ndabizi mugiye guhita mutangira ntese bitemeze bite, gusa ngiye cyo ntekereza ni kimwe. Byanga byakunda ngiye natekereza impamvu eshatu zishobora gutuma bano basirikare ba M23 bata M23 bagasanga Frdc. Kuko nanogo byumvikana, murabizi guhera muri za 2011 uyu mutwe warakubitaga byadanje warahondaguraga. Murabizi iminsi yashize kabisa uyu mutwe warahondaguraga, ariko muri kiriya cyumweru gishize ubwo barimo guhangana kara gace ka Rubaya, buriya iriya mitwe myinshi, uriya mutwe wa M23, uriya mutwe wa FDLR, uyu mutwe wa Zarendo, buriya iriya mitwe uko muyibona yose ibirwanira kugira ngo ifate kano gace ka Rubaya. Ariko Frdc nayo babiguye kugira ngo ikarekure. Nge narababwiye n'ubundi mujye mutandukanya umutwe, mutandukanye n'igisirikare cy'igihugu. Buriya bavuze nyene ngo M23 mwege mwita mwumva muti buriya M23 ni umutwe nyine ufite imbaraga, ni umutwe nyine ufite intwaro, ariko biragoye ko umutwe uzatsinda igisirikare cy'igihugu. Byanga byakunda Frdc ibifite abandi bantu benshi cyane mwe mutazi bayitera inkunga. Mu minsi yashize twumvise yuko ari abasirikare ba M23 ngo bapfuye. Abasirikare bagera kuri bangaye ni 3 ni 2 muri kiriya cyumweru cyashize. Abasirikare bari bishwe n'iki? Kuri amutwe wumva ukomeye bari bishwe n'iki? Noneho ibyo binarengaho muri ya minsi yashize twababwiye yuko hari uduce tumwe na tumwe AFC M23 rero akabye, ariko Frdc agize gute yigaruriye. Ibingi bitabikwereka uburyo ki Frdc ifite byanga byakunda ibihugu birimo birayitera imbaraga, birimo yatera ingabo mu bitugu, hanyuma ikazana intwaro zikomeye cyane, ikazana none ikubitira imbagura nta mikino. Murabizi yuko ejo bundi twabwiye yuko hari drones zigera zamoko 3 Frdc yaguze. Zino drones ejo bundi birabisasu barekuye kuri kira kibuga cy'indege cya Kisangani. Barekuye birabisasu bagira ngo basenye zira drones, kuko ngo zira drones amakuru mfite zirara ku kibuga cya Kisangani. M23 rero yarekuye birabisasu ari Kisangani egira ngo izo drone Frdc yaguze zigera gute zishwanyuke. Izo drone Frdc yaguze yaziguza n'igisirikare cya Ukraine. Murabizi rwose mwabantu mwe drone Ukraine irwanisha n'Uburusiya aba ari drone iremereye cyane. Rero Kisekedi agize gutya aravuga ati reka ngure zino drone nziza na hanga muri Congo.
arazizana zishyira hariya hehe ku kibuga cy'indege cya Kisangani. M23 imaje kumenya ko izo drone yaziguze, yahise irekura igisasu ari Kisangani. Amakuru mwarayumvishe, igisasu kirakubita, hari imodoka mwagiye mubona zagiye zangirika. Ibyo byose bitabibire ku bushobozi Kisekedi afite. Hari uduce tumwe na tumwe je muri ayo makuru mwarayumvishe M23 yari yakabye, ariko Frdc yaje bakubitira arebe inzega ku ducurongera twigarurira. Ntabwo wabasha kubyumva. Gusa ariko ibyo nababwira cyo nuko Frdc muri iyi minsi ihagaze neza. Nta kuntu abasirikare ba M23 batayijoininga. Gusa ndatekereza ko byanga byakunda hari impamvu eshatu zishobora gutuma abasirikare ba M23 Umutwe wa M23 bagasanga Frdc. Impamvu ya mbere ni impamvu y'amafaranga. Ushaka gusanga umushahara no guhembwa ari mukeya. Impamvu ya kabiri, nubwo nyine batabitangaza, ariko abasirikare benshi cyane ba AFC M23 barimo kugwa ku rugamba. Rero ntabwo wabitangaza, buri akenshi umutwe wamenyire gusuccessinga, to be succeed. Ntabwo nyine ushaka gutangaza ngo twafusha abasirikare 100 cyangwa abasirikare 200. Niyo mpamvu muzasanga kenshi habaye nk'imirwano hagati ya Frdc na Wazalendo na M23, bazabatangariza bati wenda ati umusirikare umwe wa M23 ni witabye Imana. Barabeshya. Habari abasirikare benshi cyane bitabye Imana, ariko ntabwo bashobora kubibabwira. Babwira se ko ari abasirikare 200 bapfuye, muhite muvuga ati wa mutwe wacitse intege. Ntabwo bishoboka. Impamvu yakesha gutuma abasirikare bava muri M23 gasanga Frdc byanga byakunda n'umuriro, n'umwoto Frdc irimira watsaho. Bishoboka kuba abasirikare ba Frdc cyangwa se igisirikare cya Frdc kimwe kibatsaho mu rukomeye cyane, bigatuma abasirikare bavuga bati reka dushyira hasi intwaro. Kuko amakuru dufite angari tubwira yuko ngo mu minsi yashize amakuru atubwira ko ngo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo Frdc zatangaje ko abarwanyi 200 n'abandi bivuga yuko bari mu mutwe wa M23 biyomeye ku rugamba bakishyiriza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo Frdc mu mezi ya Mata ndetse na Gicurasi 2026 uyu mwaka. Nkuko bitangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka 34 region militaire, abarwanyi bishyirije ngo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Epfo, cyane muri Rubere, Rutsuru, Masisi ndetse na Karehe. Mwabyumvise cyane, hari muri Rubero ndetse na Rutsuru murabizi yuko intambara zaho ntago zijya zikuka. Amakuru avuga yuko bamwe muri abarwanyi bageze ngo mirindo bya Frdc bafite ngo intwaro zabo, mu gihe abandi bitanze badafite ibikoresho bya gisirikare byanga byakunda biri babambuye. Urumva yuko abasirikare benshi ba M23 bagize gutya banekiriza rwose Frdc bafite n'intwaro. Rero kumva ngo umusirikare wa M23 asanze Frdc wana bakongomane batabatangaza mu buryo bwihuse cyane. Ubuyobozi bwa gisirikare buvuga yuko bino bikorwa bigaragaza ibibazo by'imbere mu twa M23 nkuko nabibabwiraga, birimo imiterere y'imibereho m'imbere ndani, amakimbirane y'igitutu ku barwanyi, bikaba bituma ngo bahitamo kwitandukanya nabo. Bimwe nababwiraga none Frdc ivuga ko nguko no kwishyiriza kwa bano barwanyi ari ikimenyetso cy'uko ngo marashi wa kubigenda igabanuka mirongo y'iyi mitwe y'inyeshyamba, kandi mekemeza ko hari n'abandi bashobora gukomeza kuyoboka inzira yo gushyiriza intwaro. Bigaragara yuko byanga byakunda muri M23 hari ikibazo gikomeye cyane kirimo gutuma abantu basirikare ba M23 bata uyu mutwe bagasanga Frdc ku ngufu. Ngiye nongere mbisubire mu ntababwiye ni iyi mitwe yitwaje intwaro ni imitwe nyine, ariko Frdc ni igisirikare cy'igihugu. Rero kuba Frdc yaterwa inkunga n'ibihugu bitandukanye ku isi ni ibintu rwose biri toto cyane. Ikindi murabizi ko bura Congo ikungahaye ku mabuye y'agaciro, hari umutungo mwinshi cyane Congo ifite cyo gutuma ibihugu byinshi ushaka kuyihereza intwaro, bikahereza ubufasha bwinshi cyane bushaka gutuma irwanya imitwe yitwaje intwaro. Kuko ntabwo ati nimba Amerika yarabwiye Congo ati murwanya imwe imitwe yari yose ibarwanya. Ntabwo urumva Amerika ajya kubwira Congo ngo irwanye imitwe yose ibarwanya, nta kintu ibahaye. Nimba ejo bundi Congo arigize ko kikagura drone zigera ku enye z'amoko 4, drone za kirimbuzi byadanje kuko izo drone zirarimbara mu buryo buteye ubwoba. Ikaba yaraziguze n'igihugu cya Ukraine, kandi icyo gihugu cya Ukraine akaba ari drone cyifashishaga kirwana n'Uburusiya, kandi mo gutuma irwanya M23 ku ngufu. Ni ibintu nyine bikomeye cyane tu. Reka dukomeze. Ubuyobozi bwa gisirikare bwasabye abandi barwanyi bagishaka gukomeza intambara gushyira intwaro zabo hasi, bubiziza kuba zakirwa mu buryo bw'ubutabazi ndetse n'umutekano nk'abandi bamaze kwitandukanya n'imitwe yitwaje intwaro. Mbega nyine Congo yahise ivuga iti twebwe turabemereye abasirikare bose bazava muri M23 bakaza muri Frdc tuzabakira neza, mushyira intwaro hasi muze mutujoyininge. Ubwo se urumva batakubititse ni hehe? Urumva batakubititse ni hehe? Kugeza ubu ngubu nanga nta kintu arabivugaho, kugeza ubu ngubu arabamakenga nta kintu barabivugaho. Ariko kabisa urumva ko byanga byakunda ibintu byabaye hatari.
urumva ko byanga byakunduye umutwe wa M23 wamaje gutsikama, amaje kugira hasi, wamaje kugira hasi rwose mu buryo bukomeye cyane. Ngaye nguko rero icyo wasigarana nuko M23 abasirikari bayo benshi barimo kujoininga Frdc mu buryo rwose butashobora gutekereza, kandi ikindi urumva yuko Frdc yatangaje yuko abandi basirikare ba M23 bashaka kuva muri M23 kaza muri Frdc rwose, Frdc zabakira rwose ku mahoro kandi ku mutuzo. Ndetse ikindi wasigarana nuko ingabo za Kisekedi Frdc ibihugu byinshi mo biragitera inkunga mu buryo bukomeye cyane, nkuko Amerika ejo bundi yifuzaga kara gace ka Rubaya. Iryo jambo mwararyumvishije, iryo jambo mwarabyumvisha bavuga yuko ngo Amerika rimira nuganurwa kara gace ka Rubaya. Birarangira gute bino bintu biraherera hehe? Birarangira gute bino bintu biraherera hehe? Ese abantu bateraga inkunga M23 barazihagaritse? Ese abasirikare benshi ba M23 barapfuye bituma icika intege? Ese abasirikare ba M23 barimo guhembwa make bagatuma bajoininga Frdc? Ese muri hagati abatangiye kuba gushyamirana bituma no basirikare bavamo? Ese kuko nkuko nabibabwiraga Frdc irimira ikubita y'igitutu cy'umuriro mwinshi cyane bigatuma abasirikare benshi bahunga? Cyangwa se ko no kwishyiriza Frdc wenda hari irindi banga ryinshi inyuma? Aha reka tubitega amaso, ibindi biza kuza kuvamo turaza kuza kubibamenyesha. Ciao na cyari Nyabari Obedi kama kawaida, kura subscribe nimba rugamugeze kuri isheni, mbabwira ni ngenza nyamagize amakuru menshi cyane kandi amakuru kabisa yizewe, amakuru trending news. Murakoze cyane. Obi time. News.